tarama pansujala aba asida akhona tang tabo punsi ama phangdingai marak asida matam sangna marak thalaga so curfew toksalakpa internet thingba school college institution sing matam kaktana thingilakpa leima khongda army gi campus ta mi mamanghi ba machi for the first time haitare natraga so rarest of the rare ama oiraba army gi pressing manungda jurisdiction da campus ta haitar cantonment da mi manghi ba adagi hojiki oiriba system sigi matangda mayamda taragization na khanba adu mayamna khada thamlana bigi damta kaujaba press conference ni mayam punamang lengberakpagi ahanbada welcome tawjari hojiki lairiba issue chi angole am tantak na thamabada kri sason ji pura laitabu dongna tawba chap chaba logi makada sason lingadabani ikone tatatana khangna haraba 7 schedule da list ahum laibada ani suba list number 2 asi state kini masida state ko ina lejari ba shakti se supreme court na haibi ki matung ina state na magi jurisdiction manung da magi sovereign power se shakti se state ki manung da masi leje madu chap chana ayat pamta yaudana tawgadabani karigumba kamda constitution ki matang amada article 256 to 57 ki adwaida union executive na state ta mateng pangbo ina maduda khut thingjinba macha ngamadi lei adu natabada state ki chapchaba thabak ase state government tawjagadabani amna yanan bada agoi se chapchaba governance adu leitabanina curfew tawraga internet thingjillaga aduga apasapa thamjillaga adudagi aidi upay lejadrabani sarkar di haidana kongkut pullena haibaga asi tawdana sason chi tawreaba aduna di aikoigi right to life liberty and property sini chingba ngakpa ngamdaba aikoigi human rights fundamental rights nicham praja miyamgi yam chauna manghanba ama oireaba manam maduna aikoi curfew tawraga sason tawba internet tawraga sason tawbasi to eraga adu to nanaba miyamgi right makpase masi to nanaba curfew se matam chupi ko ina hangdo aga atopo upay amada irang horakpa yaba amama tawbado atopo upay amana government gi wisdom da madu tawfam thoi madu matawhaningi loinana internet ban tawbase waidadi nomagi nini gi haiba nomani ga sum thoka sum nomani ga sum sangtokpa aduna nimitara mathoni sure ini subject to correction curfew se dungare adamasi tawbasi su internet ban tawraga sason tawbasi su chumdabra haidana koina khalli maramdi kano thaganarapada social media da katokaran tawba koina taba nungai taba hanjinna tawba may budi mayamam yawiko madu cyber crime na chingba state ki defense mechanism haitare state ki police force asina with the help of the central forces mayam si tawba yaba potni aduna madugi internet ban natragadi pailitre haibasimasu ikoina yaningde adudagi ahum subada indefinite closure of school college and institution education institution sing adumupu ram komna ditadri masui hangdokpa hayanglega hangdokpa hore haibisu haipetai adu madugidi kona laksarani akoina panjaningmadi jiri da thoiba thongdoksigi matangda akoina manipur sarkar gi makinnegi NI da sinare haraga akoina babuna demand tawwe mongda bonne reply phangne akoina mayamna adu NI da sinabasidi NI gi masidi masa x matugina magi schedule offense heinous crime gumba adegi unlawful assembly gumba adegi bus act akoini banning of unregulated money transaction adegi drug kamai lenaba case in the senaba singe NI na pigani hadana paigani hadana schedule offense adu yawjeriba hawjiki jiri da thoiba thongdo sida siba angang mi nipi taru sida angang humam yawre
पोक्सो एट्रेक्ट तौगदबनी एनआईएदा पोक्सो असिदी स्पेशल लॉनी स्पेशल एक्टनी मसीदेसिदा मागी ट्रायलसु मागी स्पेशल कोर्ट पोक्सो नतना अतोपदा ट्रायल याबलते अखोइदि याम कन्फ्यूजिंग ओइलिसे मसीगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसरसु स्पेशल जुवेनाइल पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट तौगदबनी नो अदर पर्सन नो अदर ऑफिसर ने तौबियादी अदु अरगदि मसे पब्लिक दा यामना सममदब थोअनबा एनआईए ना तौबियना हायरगा हेक्ता अखोइना पामबदी गरीनो हिंगिंगादा अखोइगी लाइफ सेव तौबा प्रॉपर्टी सेव तौबदुनी सीरगा एनआईए दा सुचता चलगा इन्वेस्टिगेट तौबसु नति एनआईए सिदी नेशनल अथॉरिटी सेंटर की मखादा लेबनी स्टेट की मखादा यस ऑन रिक्वेस्ट दा पालिबा सरकार सिदा मोइना रिक्वेस्ट तौरेरगा सेंटर ना अमो मखोइ दा डायरेक्शन पीरगा तौरबा ओरमबुदी याय अदुबु मणिपुरी मयाम ने हे डिमांड तौरेरगा स्टेट सरकार ना एनआईए दा सिनबसे मोइगी अथॉरिटी सु लेते मोइगी विथिन द परव्यू मोइगी पावर मनुदा सु लेते अदुगा हौजिक ख्वाइदगी अखोइना सिंगनरिबा मियामना हंगनरिबसे करिनो हाइबदा सेक्सुअल असोल्ट यावी हाई यावदी हाई पोस्टमार्टम तौबदा अदु अरगदी एनी अननेसेसरी डेथ ने लौरे सिगिबा मैमसे अदु अरगदी मदुदा इंक्वेस्ट ओवर द डेड बॉडी दो इंक्वेस्ट तौबिहोब्रा तौबिहोब्दबा सिंगनेबा अखोइना मसिदैसेदा कोज ऑफ डेथ से खंगेना हायरगदी ngसाइगी इंक्वेस्ट रिपोर्ट तुगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुगा अनि सिगी टेली दौने लेरगा मदुदा कंट्राडिक्शन लेनरमगदी अखोइना कोज ऑफ डेथ से अखोइना लाइन खंगम ngमे अदु अखोइ मियामना पामी मी मियाम हाले रियलिस्ट ऑफ द रियल केस नि अदु अरगदी मोइदा सिबगी दंडी पियु कैपिटल पनिशमेंट पियु हाय सरकारनसु अदु पिनि गाना हाय अदु पिनि हायरगा इन्वेस्टिगेशन की पार्ट लोइना सोइरे हायरगा हयंग सार से थागलपदा लाकुना मयाम लेरगदी मदुगी रीजनेबल मदुगी डाउट से बेनिफिट एक्विज फंगिने अदु एक्विज द बेनिफिट फंगरगदी मदुदे तुदा बियोर रीजनेबल डाउट द प्रोसिक्यूशन तौरप ngमद्रगदी मदुदे तुदा मकोइसे छिबगी दंडी पिबदी लादिने इराय लाइना नाथोखिगनेबा अदुगुंबा नाथोखिबा याबा कुकी सिंगना एक्विज होरगा नाथोखिबगी याबगी जुमसे अखोइना कनोसे रूमसे अखोइना यामना मसिदेसिदा अखोइना याम डाउट लयेबा अखोइना करी इनोना हाइबदा ताकेर रोमदेगी अखोइ अंगांग नुपामजांग नुपिमजागा एनआईए दा सिन्नाग्रे सही अमा मखाइ हंजले मोइगी केसु मखोइगी होजी करी स्टेटस दा लई अखोइ खंगे एक्विज पारब्रा ट्रायल होरब्रा अदुगा अखोइना स्वाइसिदा करीगुंबा राउबा अखोइगी मंत्री एमएलए की मई थादुएरना मयाम थारगा बुक तौसला एफआईआर तौगा जेल थम्बा अदुगा अखोइना अखोइगी प्रजा सुक यामबगी मयुम मकै थादिबा प्रॉपर्टी मई थादिबा डिस्प्लेस तौबिबदना एनी रेस्पोंसिबल ऑफिसर अम्बो बुक तौदबा अदु मसी लोगी मियंगदि लोइना सब माने हाइबबो मखोइना कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड पीबा ngमद्र फावदा अदुगुमलबा डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी तौरबो ऑफिसर सिंगदो बुक तौबदो अखोइ यामना लाइबो थीबनि हाइबसे तरागी सेसुनि तरपगी पुंदोक्से